ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi, ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. No, you are the non-tribal. I'm not a tribal, but I'm married to a Khasi. Married to Khasi, you are the non-tribal. You have the married certificate? Yeah, I do have. Ni hab ya rak di Tanjung. The employee is also tribal. Yeah. No, She used to sit here, but today she's not. She has gone to village. I had one shop. Jama नहीं जमा जमा आप एक आदमी का लेबर नहीं उसका भी टेक दिया. Ka Office Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ling bakat nat triet kum shiben tawan perkheng ya ki kam khai pateng jong ki barjela ki bombyang ki kot kisla menta ka sngi ka phnyau trek unai weng arajar arpulai ki la lech ka thain lai mkra ban khanra na phang ya ki dukan bombyang ya ki kot kisla yak ni jing khanra lai lam du ba fanten lakadong upadai u executive member bapet ya katnat taxation baru ba tei bor pathau upadai u executive member bapet ya katnat land haringkat bat ki he officer katnat triet lembat ki officer katnat enforcement ka jingkhanra kala sedang na fire brigade ter ha ki than beat house kumju ru ha ki benta jong ka yo shilong bat kumju ru ha police point shadon bosco square kat ba ka jingkhanra kadang ya na kalyang ki barjala ki basong de jing de hamadan ki le thu bayaki la ai board da ka meklia and greater shillong progressive hawkers and street vendors association halor ka jinglam ik dukan ki bombyang ki license Nakalyang ki officer katnat enforcement kila khang kerdep no yakini dukan bat yaki basong di madan lapatha bakin pinbyang yot kisla bat lapen sange no shwa ya jing di madan Ano ka license? Itu mena license itu. Yang untuk kasih lawan lain kabar. Nilu bro. Te auto kasih lalek, utam don ang file klemio. Ini. Apa mga khat to kaya? हम लिख दिए. जाएगा इधर में खाली पेंडिंग क्या का पेंडिंग है शिप नंबर वो रहता है हां वो फर्जी आपको ओके सर मैं उधर गया तो भाई ऑफिस में बोला भाई गया ऊपर हम लोग को नोटिस दिया. हाँ नोटिस दिया उसका पीछे में गया भाई 2 दिन पीछे गया बोला फाइल अभी कहाँ में रखा है मालूम नहीं है बोला. नहीं ऑफिस So you should have kept a copy of there also, right? No. But the inspector told us he's a trading license officer. So he informed us that he would have. Woman, I'm
Right. 24. Apakah itu fresh? Oh iya. Orang kita try lah. Foto kita Professional tax करने गए नहीं प्रोफेशनल टैक्स नहीं तो वो भी करना है अभी हम लोग का छोटा दुकान है छोटा मोटा पता नहीं लेकिन करना है हम भी प्रोफेशनल टैक्स देता है समझ गया तो आपका भी है ये तो अलग है ये किसका है हाँ हाय मलिक Hey, my friend, क्या? आपके नाम नूरुम फरहान नूरुम क्या नाम है? फरहान नूरुम लास्ट टाइम जो लगा था प्रोफेशनल टैक्स हो गया कि नहीं? तो हो गया प्रोफेशनल हो गया क्या पुलिस रिपोर्ट मतलब अब जमा हो गया ट्रांसफर ना ट्रांसफर फीस अब कतेंगे di sana. Renjak Siba koridor Renjak Film itu bunga tu, tolong dulu. Apa? दिखाई दे रहा Kampora panutan media na. License to Malik ka ba? Malik Bora Bazar. Bora Bazar. Bunha yung Malik ako ni. Bunha yung Malik. Memang ada. Tapi ini Korea. Punya Malik. Pak punya Malik. Itu loh ni. Ada undan.
Aman. Kap. Daya. Oleh kita collection stuff. आदि खुद बन लीजिए हाँ पहले बन लाइसेंस Selamat ha. Polis ha. पूरा टाइम सर जी हाँ उठा पूरा थाली का मो काम निकाल लेकिन थोड़ा जल्दी करो अभी जल्दी करो अभी Apa dia minta si ke Alpunyo Tarik, benai bakat way ajar pulai. Nah kalian council ni lah ya penbej ni kisni beladap ba adon kam banginya led inspection. Mendai tang halai mukra, mendai tang malki, mendai tang majai, mendai saya keleng jo kasor keba kadika kamram jo council banding inspection nama ba gim tua bahkan long lingkar ka rukum ya penyahat te minta sini ni le kalai mukra ni ya terter bat ngin hab ya cek mabon sin ni yo kijing ujor babon ki dukan ki ya penyaji ki business ki klam ka trading license ki banabar ki wan ban le klam ka professional tax ka badai ban hab kadai ka rule hi bahab siu kadai ka rule hi bahab piaj lenti au pilek ka dono profession tingkat ba ka jing yo jingmut na ka snong ru na ka ba snong badan kam ban ya check ikine berapa persen na kinong di jing di hang ni alam kra hi ki dei ki ba yat da ka lenti ki badai marbun bangi check hi ki don hi ki license ki jongki ki level license jongki si bun pakim tipat ba ka professional tax ki ap siu te kani ka long ka jing ya lenti jongi ka long batai ki ba wat ya professional tax ki ban siu mal bangi ki khasiru abangi le ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi siu ka professional tax te kam long ban pelaj ai ki we te ri tai rong pom ba wat ki labor license ru ngi check lang tasi nama ki wan ki nong train nai klem tip ka kot kasla kam biang kot kasla ngi so dan kam check line ka labor license tam tasi hajing bamdon em in charge jong ka trade but ECM ba ki don ha station ni la ya wan senran lang no da em sa pathau na ka land department ba nginya pendep ya kan inspection but nginum sange tang mentasi ngindang yai ban ya cek nak kapor habaya dei baka jing kra kampat don kata ka ba ong bangi aibor ka dobar snong la ni la ni aibor ka dobar snong la ni aibor ka seng balang mungkin kra ta ka department ka badi ban kra ka badi ka hok ka jo ka KHDC ka diapno tengah so badi ka authority ka di ka district council hi bad ka jing kra ru kan dei la district council ajing yedo nong nyimpa ja deple ka survey ba paka namangi dang sedang kan ka jing ya check ndai ka jing du nong ta ka don ba kam dei bamul mala ka babun ba namar bun hi kim pa ya tip ba ki hab ya le ka professional tax ka pa di koi menta ka si ngi dai sedang ban check te le si bun kim pa ya pli ne kini ki non tribal ki badi surok tambangi na kalian ka council ngi namsha bakin ya di lemu madan hanya surok footpath
mentasi ngin sedang menyayat. Si dengi lap ikum kita ngin nyakang iki.